یوار باش خدا و پیروز بکه همه رو گشتن صحیح نهج انجیل متى هم که جایته نهیدا بخوینن چو مسیح متى دعوت کرد انو بگندرا کار که متى جی شاگرده مسیح همه بخوینن جای عددی نهیدا حتی دو سسیه سیزده و ایده خوازه زانه به مسیح کیه چیه کانش خرابه بی سوه ویدیوی و اینا خوازه جی کانه تشنه خوازه ساکه وفيما كان يسوع مارا بالقرب من مكتب جبات الضرائب رأى جابيا اسمه متى جالسا هناك مسيح ده پیشه دی کنه ضرائب رو ده چی یکی وی ضريبات ده الملات بخي ضريبان ديت نو في عنده متى ففيروغوتش فقال له اتبعني مسيح فيروغوت دي مكافة اشتمت هاو تلميذ مسيح هاو شاگرد مسيح فقام وتبعه وبينما كان يسوع متكئا في بيت متى حضر كثيرون من الجباة والخاطئين واتكوا مع يسوع وتلاميذه أم آيات شرح وبينما كان يسوع متكئا في بيت متى مسيح لمولا متى به حضر كثيرون من الجباة والخاطئين واتكوا مع يسوع وتلاميذه وفر أشخاص نشاش گناهكار وانا ضريبات الملات دخينان عبنا يعني ناب طريقاتك دغرة ضريبات الملات دخن فر الملات دخن زيادة كانوا كي أو نقشت كوتن بمسيح رونشتن وعندما رأى الفريسيون ذلك فريسيون زي هاوجي حسبك سياسي يهودية وانا جديت انه هافنو جيب مسيح رونشتن قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع الجبات والخاطئين وخير واند فريسيم بتلاميذ مسيح روجوتن وخير معلميوا بواند بيسترا واند شاشرا واند جبات ضرائب رو رودنه واند ضريبان خلقه دخان وخير بوانا رو رودنه وإذ سمع يسوع كلامهم قال مسيح جدان كرنهم بسجود ليس الأصحاء هم المحتاجون إلى الطبيب بل المرضى ففرض جي مسيح بجان ديارا قد ناواني هناكي نا ناخوش محتاجي تخترنا بل وندر ناخوش أو محتاجنا قريب اذهبوا وتعلموا معنى القول جهارا وبعلمن معنى سي بيدان كرنم قوتي إني أطلب رحمة لا ذبيحة رحمة مسيح دخوزي نا ذبايح ونا تعرف تمي تشتو جارجي که جبو خدا و جبو گناه توان غفراندن و در مسیح رحمه دخوازشتا دل ای دن واره رحمه تنابه هوا نج دینی منا گرک هوا واره کشتن و هار جهنم وار به وتشتو مسيح ناخوزشتا رحمه اشتا دخوزه فاني ما جئت لادعو الابرار بل خاطئين غزناوتم وانا دغرا راست وانا كو گناه خاطنانا غزناوتم وانا دعواتكم بل ايد گناهكار ايد وكي منوتا هم گناهكارنا مسيحاتي ما دعوات که هاتی هم گنده قابل کن معنی هم جهنم نبینن لانه هاو هاتی یکی خب قربان کشبر معوا و هاو تانه بمرنه خاکانه و هاو هات صلب کرن و روی سجرابی عزمانا و مدید چه کاری خوش يعني جمار بي لانه نج صلبه مسيح به نج مسيح بخوا بي قربان يعني نج في قربانه به فما نکنی کوک یعنی نکانو که ام بعیشانو حیات ما که تمی نخواشه با و تمی مشکله و تشغله سلامت مال داتنه تموانو کیم و مسیحات و کاراش ما را قدمان جبو ام خدای پشتی مرنه ببینن لانو خدایش ما حزده که و خدای بخواهات سر عرضه و کاراش ما را قدمان و ام خدای شکر دکن سر به تشتی به ما را کریه و ایمانه تب مسیح تا خلاص دکه تخوازه انجیل بخوینش مرا سرخواست رقم داده بشین و امه هاورا دانکن